Ta kakadi itan biyag ko siya kadipay imalaglagit mo na siya man bilang ikas mo damagen sikatin na ararapapen no siya dito'y awan pagdanagam kasarsarita dayto'y ladawang ket kada awag mo telepono isot denger dayto'y barukong ko nagarigaten long distance ngaya itten na tiiliw ken panaas naginat di oras naglabas kaput karayo adi may papas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rang tayan ta tisega ken sugno tasiksikalat inay ayat ko uray adayo ka dito'y arpa kasla asidek ka latakaniya tatay tatimek mo no mangega kumanayen dungo aliw-liwan day di intugot ko asapata inikuta awan imulit na tipusong nugaya maulila at adamet iliw na kenseka nagarigaten long distance ngaya ikden na tiiliw ken panaas naginat ti oras naglabas kaput karayo adi may papas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rang tayan ta isega ken sugno tasiksikalat inay ayat ko nagarigaten long distance ngaya itten na tiiliw ken panaas naginat ti oras naglabas kaput karayo adi may papas alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono rang tayan ta tisega ken sugno tasiksika